Voin June ni somni le pahni sang ni somni le pakhat jingkara Mandalay PDF le sual sipai te in kana misual lam hi pahni an thia liam tuar anom nual ni in an soi PDF lam mi parukman an nia an jinga pahni chu sipai lamin ral thuam lian an hmana wanga liam tuar an ni boka he in do na thlendan hi soidan sang awma chian mi ata si town chi phuam chunga street number 111 54 a hian hostel pakhat awma chu hostel chu PDF lam hian bukhwar na nan hmanga kok tu in heta anom ti alo report awangin anron hual ta thut ni nan soi chutia anron hual tak thuta chuan PDF lam point an lo belet vea ma se sipai lam hian teng hial anron chilek tak sia wangin PDF lam hi anin sa seng tari ni in anjinga mi pakhat chuan Mijima News ashilani Russia rama jinmek Myanmar sipai lal senior general minong hlayan Russia ram ho tu ber President Vladimir Putin chu ka level pui commander in chief of defense service tho anialom tin mu tumin appointment adil ti siatania amairo chu Russia president chuan tun tumatan chuan ama amu theidon lo thu Russia sorkar thupuang tu hne na tangin thu donani senior general minong hlai hi Russia president amu theilova Russia rama national security council secretary Patrushev nenero chuan ti khochang soina hunero siam sakanni Myanmar ram sipai ho tu minong hlai hi aman in diktak chu senior general rank ni in a pension hun to nuwa mani thuwa thok chunjom zel tu ania ana chel diktak jok chu commander in chief of defense service ani minong hlai hi ani na taka chuan Russia ram Moscow khuwa nei tur ni thumo 9 Moscow conference on international security meeting Russian defense minister Sergei Shoigu in asom wang maya kal ania amale ama ai ngai vedan chuan ram pakhat ho tu ber de facto leader anga ain nga yani ain ngai ro pui ve nen Moscow airport aba thlen meu chuan Russia defense minister hnuaya na chel jinga ni na chel sang ber a level pui dik tak jok Russia sipai ho tu in alo muaka ti chuan thlona chunga tanga aron chuk chu an hoi vela lai pui voi som ni le pakhatan ka pa red carpet le gato phone ten khuang pui khuang te le to torot hamri nen an lo hmu arin te lul nen ven motor leka chuan tirin an phur phei ta hlop mai sia alung awai vak mel lawani minong hla chuan a level puiemo ati thin Myanmar president tin ko le state councilor Aung San Suu Kyi teangin president Putin a chuan ram pakhat ho tu ber khwal thangin an lo chhon zong lo maya ama hi sipai ni chung siin president ni cha kemem hi ania sorkar ma Aung San Suu Kyi tram chung po khan ke hi vice president din huna omkani ti in atong vai fo thinani atak taka ani na le laldanin dot an mani sipai ho nge siam dan puya po commander in chief hi serial number pasari na chau ani UN Secretary General Special Envoy on Myanmar Christine Schraner Barginar chuan Myanmar tangin sing chuang chu India le Thailand rama antlan chetoni na soya UN General Assembly a he thu hi soin Barginar chuan Myanmar mi puite chuan din hun seom taka ommekin beise nei lo le hlau thlabar takin anom me kani atiani sipai ro real na du lo tu te chunga sipai te che dana ramdang ten ma anlak lo awangin civil mi te chuan defense force andina an siam chobral thuam te hmangin helpol hne na tangin training te an la ni tin Barginar chuan a soi ram chung hun then khat kum tam takin beina thlen ngai lo na hun po abuai chhomek thu a soi bokani ram chung hun sang bikin China India le Thailand ram ribula in beina a thlen fo awangin mitam tak himna zongin an tlan chetoa Myanmar tual chung boina thlengmek chuan tual chung in dona civil war na satak a thlen chho mai hlau tho no mani ti na soyani Barginar chuan Myanmar mi puite chuan har sat na le boina sang an to ka mi puite tan pui tura ma lak thoi a tul thu UN General Assembly a soi bokani Myanmar ram chunga military council te chet na wangin mi pui then khaten har sat na an tok na salea in le lo tlan chia sanin sahim nan tin aram thenoma an tlan lut nualani an tlan na haram thenom te hian an theyanga nga lo dong song turin NUG sorkar chuan nimin khan angen thu siatania June ni somni sang ni somni le pakhat kha wa refugee day ania hemi den chen hian NUG sorkar le Human Rights Ministry te chuan thu chua siamin ngen na an thelu tani kumrei taksi pai sorkar obbe na hnuaya in ngai sakna le mishing dingna chanvo zalo na aom nuala Rohingya tiamin
Myanmar ram chunga ethnic group ten ram thenom Thailand Bangladesh le India baka ramdanga anral tlan na sale ani UNHCR te chu dan chuan military council ten sorkar na anlak ma khan Myanmar ral tlan mi maktadoi khat chuang anom thu le sorkar na anlak nu sipai te anche da wang hian ral tlan mi nuai khat anpun bel thu ria tani International Huapa Criminal Case puntir tu military council te che dan hi action na taka lak ani theinan tran ruala ngai thu NUG chuan asoya ramchunga ral tlan te chen na le e in tur nei lo te chom dol na le rampona ral tlan te tran pui tu agency ho te baka e in chom dol tu te man to lo turin nimina anthu chuwa chuan an tar lang bokani Rakhine State situ tamsipa Kanboza benga sumla chuak te hena an sumlak chua zat bitukin ti tlemania tunma chuan mi pakhatan ni khata chiat nuai ni le kar khata atam bera nuai nga pek chua thinania chunglam thu chuangin nimin ju ni som ni le pakhata tang chuan kar khata nuai thum pek chua ani don thu benga na thok pakhat chuan a soi sumla chuak tu te po hian beng boruwa ka zirin tunma ni khata mi za atanga za somnga thleng sumpek chua ani lain voina tang chuan a hma a azat veang vel chopek chua ani anga bituk siamanga kal ani chuan mi pakhatan ni khata nuai thumpek chua ani don chuan kar khata ni khat chau sumlak chua hun anei don tina ni chu Chubaka City Township a hian KBG Bank mun thuma awma bank account an siamna benga chau nuai thuma lak chua theyanga hun danga lak chua don chuan nuai khat chau pek chua tur ani don thu benga thok pakhat chuan sumla chuak tu hnena ashil bokani military council hian sorkar na lak nu tang hian benga sumlak chua dan chu join atin hiam zel ti hriatani Mandalay khopui chanmia taji township 54 Kongkwala boarding school building pakhata People Defence Force tomna chu tu kinjing dariat velkhan military council sipaiten hualin an kapa PDF lampoin an kablet ve bokani hetia anin ka hnu loka sipai lam chu anron pung chho zela Mandalay kul chunga tangin teng bathum jet anron kal chuak ti mitam hutu te chuan an soi PDF lam chu in thiar film tawngin social media lama soini ma se media then kha chuan tun thlengin an la tol chuak theilo ni in antar langani cholkar masa zirtop nia UN hoi hot Myanmar ma thunei na lak andem ba ka Myanmar ram chunga ral thuam lu tur dang bet tur UN member ram te ngen na chunga thuluk na siam chu Belarus ramin arem tilo zong in vote athak ti hriatania he thuluk na siama hian UN member ram za som pakwa in rem ti in vote an thlaka China Russia Thailand India telin ram som thum le paruk chu tuilai rapin anoma Belarus ram ero chuan thuluk na pomlo zong in vote athak thungani achan nia lang chu Belarus ram din mun kanen chuan Europa dictatorship system mangram chunanga soi ani thina Myanmar ram nen po tunma tanga in lai china thatak lo nei to ani Belarus ram kan soi chuan English Football Premier League ka Arsenal le Barcelona club pa lo khel to thin Alexander kha kan thuang ngeyome Belarus ram hi khovela ral thuam sal chuatam na berjinga atel thu Stockholm International Peace Research Team chuan an lo tar lang towa tuna Myanmar sipai lalber minong hlaya po hian kumsang ni som pali khan Belarus ram tloin an president nen po an lo in muto ani chumi chum chuan Belarus rama ral thuam siam chuana te po atlo to bok ti hriatania chutiang bokin senior general hlui thansu po in thunei na achel lain Myanmar ram le Belarus ram in kara sipai ral thuam chungchanga tho ho na an lo nei to bokani Justice for Myanmar Polian Tarlan dan chuan kumsang ni le pariat chungin Myanmar le Belarus ram pani te hian sipai lam le Indo na lam thiam na lama tho ho na tur commission pakhat an lo din toa chu commission chuan ral thuam sal siam chuana na thiam na pek le Indo zirtir na lam te thlengin an soi howani Myanmar ram hian Belarus ram ta Soviet hun laya Air 2 K12 kap missile vuachi Vajrat M-SAM missile system le masaber ram ania kumsang ni som paruka military day ya pho chu ani to na record te po om thu Justice for Myanmar chuan a soi bokani chutiang bokin thin sin sarkar lai sang ni som panga po khan National Parliament Chairman le sipai lama tatma do psychological operation atanga retire to General Khinang min te kai shoi Parliament ayo pol pakhat chu Belarus rama tir an lo ni towa chuta chuan ram pani te in kara ral thuam sal dan tur le
sipai lama thoho dan turte an soi howani Myanmar sipai Rohingya mi te suata then fai na ati nu lok sangni som pasari chung khan Belarus ram ne na an poldin commission in mu khom avoi som na chuan ral thuam siam that upgrade le thiam nai hlan chon lam te ba ka tun lai ral thuam changkang siam chuak thei tura sipai lama thokho turin Belarus ram chuan asomani sipai thu nei na pong lak chungchanga po Belarus ram chuan Myanmar sipai te thilti chu asoi moi tlat zela tin tun hnaya aram chunga sorkar laka lungoi lo nalan tir tu te chu nasatakin ahmed min ngal vek bokani dictatorship systema kal an niangin Belarus ram hian an puile asangoi zon pui Myanmar Military Council chu ala thlop tla zel zong ani hi